Umivanje. Pranje lica pre spavanja. Iako se nekima čini očigledno, veoma je važno da temeljno operete lice pre spavanja. Ovo osnovno pravilo važi bez obzira da li nosite šminku ili ne. Ako ne odvojite nekoliko minuta da uklonite nakupljenu prljavštinu, povećavate verovatnoću upale, akni i opštu iritaciju kože. Pranje lica ujutru. Pranje lica ujutru je jednako važno kao i pranje pre spavanja. Odvajanje vremena za jutarnje umivanje odličan je način da započnete dan. Osim toga, takođe je pogodan trenutak da se ispere prljavština i masnoća koja se nakupila na vašem licu dok ste spavali. Vruća voda. Jedna od najvećih zabluda kada se radi o umivanju je da veća temperatura vode znači i bolju čistoću. Umesto toga, trebalo bi da operete lice mlakom vodom, koja je jednako efikasna u uklanjanju prljavština i masnoća, ali ne šteti koži. Sredstva za pranje lica. Nemamo svi isti tip kože, što znači da se neka sredstva za čišćenje ne slažu sa određenim tipovima kože. Ovo osnovno razumevanje dermatologije objašnjava zašto postoje različiti proizvodi, pre svega sapuni i kreme, za suvu, masnu i mešovitu kožu. Iako ne postoji način da se zaustavi proces starenja, postoje stvari koje možemo učiniti da ga usporimo. Pravilno pranje lica jedno je od njih. Takođe je jedan od najjednostavnijih i najekonomičnijih načina za održavanje mladalačkog sjaja.